Yo, there's a boy. Mwaga muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga haha niho mucii wigue wi mucinge tomuro wa Kimani. Riu ni video iria iragikenia andu muno nenda-ini ni yake Samido Mushoki iria arakinagira haria gakira baby mama atumia ni mukire wana rimwe ukahenia mundu wi single mother na agioka agikora ma ajabu ni riria Samido akiunikite guoko utakiwe kwa ihinda ririkana na gukihonete no ni mugithi arakirekereirie hihi ni kionereria aingi magikiuria kana hihi niguo akihanikirwo niguo akiunwo guoko mundu wa thi akauga atiriri hii mkono haijawahi pona kwa nini akiuria haria Ezekiel akauga atiriri ai kwani ulionja kwa wenyewe bro mkono iko hivyo MW akamwambia atiriri kwani ulivunja mkono na Kimboi muthuri wa my sister ile akiuria hari uguo Enoge akamwambia atiriri woi ndio maana ulivunjwa ikahoga gitwirite tene Grace Mbogwa akamwambia atiriri kababa hujaipona mkono waki kana wakiumiritio MDK akamwambia atiriri kana igiete the full story manake no nyende kumenya Neri Karemba akauga atiriri best wishes for you as performed Prose akauga atiriri kwani mkono itapona lini hii manake umekaa nayo sana Rusi akauga atiriri mimi ni single mother much love from this side aingi makerekereirie maoni mao muno ugakamwira etekera muthuri ndi single mother itiga maundu maingi ni maoni aingi marekereirie kumana na mugithi uyu gicikite andu muno wake Samido hihi maoni maku ni mariko comment no tuike wa gushare